Maja prati studente koji hodaju ka Kragujevcu, dakle bili su u Topoli. Gde ste sada, Majo, koliko vidim? Nema sunca. Na put i nema sunca za razliku od prošlog uključenja. Nema sunca, sad se već približavamo večeri, tako da je sad malo i hladnije, što je naravno za očekivati. Trenutno smo na početku kolone, studenti se sad naziru u daljini jer će uskoro proći ovuda. Izašli smo iz Topole i sada se krećemo ka selu Gornja Trnava gde ćemo napraviti sledeću pauzu sa studentima, tako je predviđeno. Moguće da će doći do nekih manjih pomeranja u satnici, mada se studenti trude i većinom se drže te satnice dogovorene, ali eto nešto se malo kasnije krenulo iz Topole, tako da verujem da će se i u Gornju Trnavu, koja je odavde udaljena nekih 8 km, stići malo kasnije od tih predviđenih 15 do 6. U svakom slučaju sada se šeta dotle, to je sledeća kraća pauza koja će biti napravljena i nakon toga se produžava dalje u Čumiće. Evo sad sve ovo vreme kako hodamo sa studentima, primetili smo opet brojne građane koji izlaze na terase da pozdrave studente. Oni im sve vreme preko megafona poručuju da su vrlo zahvalni na toj podršci, ali ih isto tako pozivaju da dođu u Kragujevac u subotu i tokom dana su, kako su prolazili kroz mesta i tamo gde su pravili pauze, delili su flajere na kojima su u stvari ispisana njihova 4 zahteva i gde pozivaju građane da u subotu dođu u Kragujevac i gde je objašnjeno zašto su zamislili da se sretnu, dakle, upravo sa građanima na Dan državnosti. Pomenula sam i malo prije, o tome često pričamo kako i građani srdačno ovde dočekuju, kako se organizuju da im spreme hranu i sve što im je neophodno. Kažu da to rade zato što ih posmatraju kao svoju decu. Mnogi od njih i sami imaju studente u svojim kućama i zato, kako kažu, bez ikakvih problema i sa velikom željom spremaju sve što im je potrebno. Uskoro ćemo ih i čuti, a evo da samo kratko pogledamo kolonu studenta koja sada dolazi. Ovo je inače deo gde je malo prometniji saobraćaj, pa su morali malo i da se zbiju, ali vidite da saobraćajna policija sve vreme reguliše saobraćaj kako se ne bi desio nikakav incident. Upozoravaju građane da se sklone, tako da sve protiče bez bilo kakvih problema. Pomenula sam, dakle, malo pre građane koji pripremaju sve. Slušam, Stenka. Pomenula si malo pre da su delili flajere sa zahtevima. Osim što dočekuju raširenih ruku, dosta su, dakle, srdačni prema studentima koji prolaze. Da li shvataju i koji je razlog te šetnje studentske? Da li uopšte o tome razgovaraju sa građanima? Da, rekla bih da da, a i mi smo pričali sa građanima isto o tome i stalno komuniciramo o zahtevima. Mislim da su i građani vrlo svesni zašto studenti ovde prolaze, jer studenti svaki dan zastaju i u 11:52 gde god da se nađu kako bi odali poštu stradalima i mislim da je to nešto što je svakako i tema sa građanima prilikom odmora. Naravno, najveći deo razgovora protiče u tome da su vrlo srećni što ih vide i u tom duhu da su raspoloženi što su oni došli. Pa možda je ovo dobar trenutak da poslušamo deo razgovora sa građanima kako se oni osjećaju povodom dolaska studenta u njihov kraj. Fantastično, toplo oko srca, znači ovo je naša budućnost, ovo je naša deca. Nešto neverovatna emocija, neverovatna energija njihova koju su preneli na čitavu državu, rekla bih. Baš mi je drago što se sve ovo dešava i što ova deca mlada, pametna i pobunila se protiv ove tiranije. Ne znam šta da kažem, oni što tražu to svaki normalan građanin podrazumeva, nema šta, mislim, pravda, istina. Kad su studenti stigli, srce mi je zaigralo, suze su mi krenule, plakali su i oni i mi smo plakali zajedno sa njima. Baš podržavamo studente i navijamo za njih i eto, kad njima nije teško da se bore, onda stvarno bi bilo glupo da mi sedimo u nekom mraku i da sve to posmatramo. Dakle, ovu kolonu studenta sada nastavljamo da pratimo do Gornje Trnave, pa se ponovo uključujemo u našem sledećem uživo programu. Hvala ti, Maja. Dakle, vidimo te u markeru.